Usina vokuvanga kunzi ovaliki kabisa pakuvangire mikutano, lakini ritukura manyenga nava vevali ndiri muntu akule muntu kukwa nove nkole ngumu bunurave kinte kimpako ekose ingwe mokiva mura ovaka ni chivesa ovagolre ibivago ovatevinga kachuite vantu kite kachuva minyoki kachuate chikali bahati mbaya montaku akwe auno kumanyiranga kunzi yo kwimoki okutariria abantu nembe igaro zairi janda yakosambira nje naro chingana kwabate chances ngasikite nabura chikoleta competition nene sana 2027 kukuru Australia ya Kongo, lakini umuntu kokupi asengenjo ye siasa ngaba murabaligiri bagakano abora na Kongo era abo bosoku sana mamiso akanyora bangena bayikaranzirinze bagakano chivesa bagakano chivesa nga 200 500 elipo bagakano se 500 no mong no yomo kakorra boni ko mwana wene mbera aroche era bisino bosoku sana abangina bakiumbu is just a representation yabangina bali nyali bali chache kalinga ibale to bauti oliyo go celebrate chibesa no oliyo go celebrate omuntu ndugwito kuruwa omuntu oyomo bonse pinege ntekemo era abo bosoku sana mambito bo katonyora bangina baikaranzirwe bangirira ini bagwaka no chibesa umuntu ndigakorroche mbera imenga omuntu kule pese chimoko nyora nchiko bakonya pi aina maliga y'omuntu kabisa muko tenga igore mbere y'omuntu ndosirete boni kebno tukugamba chipara chiri chibento koru moko yokoba kali kanto bakorosera chipara ibirasiru mekero omuntu atumie ino moko yokoba mwago kango mungwano no myotere chibesa njira teyo buna bagusi tura chikogokera ogukwa gusebintu bune ivurugo egasene boni ganyali bali chacha takababia na gatebiri abantu gabutamu ngora chi video nga mubase kwancha gunizum malikwewe nate viongozi pake vya tutamu inu kora magendero kimule serikali mubate na advantage yokonyora chipesa cha magendero William Ruto cha launchirende chipara chigoro funa nyali bali chache nabo chipara chibende chigoro amacha aletu chiskuru chiagachu ebintu nabyo kolekana kokera tiamba tevinga zairi janda arange na William Ruto kubana no soro na Chafet Nyakundi aba kusiba minto ogende kitu chache note na agenda juice ngaita oronga chipara nchiroje azote beke maene chipara nchiro chibeki na bakole ne nyi etera kole miakene na bokora chipara nchiro ogende osoro na gase no kolonji chipara kuchiana kuchia ebimbiri okole kanyali bali chacha asiki na no chipara ali ya Kekom emoro mwebekire na hali no eta kire kabisa ela mwekole kule mukabutambe asenye drainage system ali no drainage ebendera osu kabisa ebingi lakini ana chiri muchanga yabekire ndere muke aba kusiba minto ndoliko ngaino lakini tiambateke mainenga na tebetia bangwana aba bale serikali ingeno reta magendero tikana chiguna mbali kwewe kubwata chibesa ugatwara ne serikali ingito kadra magendero abantu bakwanje mugusina bakuri lingu mungwano oyo oletere para oletere skuru oletere kyango oletere kakara gusinto bata bajumbe babeli miaka 15 ikona abakachora ndi bachoro yonde tongna berte chitamubere zairi na bako bere chitamubere igando kiaganira gyuka namagendero no omulembe byuka amagendero no mulembe ngata inga tikana chisegi mabona umuntu kule zairi janda na kimuchi kwerusi bindo ne na kimukwe rusi kuroso kuku kijana ikyo na kimukwe rusi kuroso kuku kijana ikyo na kongu sana kwerusi asengende ekini ntanto bakunyira butambe nga omuntu na kwerete kiumbu asenge nje bago birigi no mungwano ga umuntu na kwerete kiumbu ekini ndo chikoinyoro myaka yonse abantu ngchikoinyoro toro na toroche clip kiri mu muruli yakwa kulige nako kukurwe galigoro akwa kansa akwa ekini kintu totally kuchikweva under the blue sky ndo chikweva pi kiumbu bono gitubwe to botambe tukunyurana iga no magina rutetu iga no muntu akwerte iga no abangina bali kotenga ngabantu bari ngachigali chiatiru abandi bakula abandi baitiro abekaligo aba kusiba minto nabekaligo ndoli chikwe ene warning evento kagenda ase viongozi ibinde byonse bibire serikali osoro na Chafet Nyakundi mono Alpha Miruka na babuna arabe tabwati bo bako jante beke mine Alpha Miruka tabwati bo bako ndora igugunzi ndora igubantu bakurwana ase constituency yayo machoge chache ndora igupi lakini ga nyali bali chache ga na hali kitutu chache note
Na hali sauti mugirango toigura bobura burungora ababoro. One warning o just Japhet Nyakundi. Nilinde nakole video ngamutebya. Japhet Nyakundi anu muntu mungaini. Wakora magendero kabisa. Nonduroje nungu asaini. Nungu asani oto confuse naye kose numuntu matiang. To wase we salirieta. Aso muntu guko. Mbiyobe one time lakini muntu takugure yao. Iko keep off the guns. Enchilelia marawa matiangi bago itwa. Bago cha matanga bago. Tigapi. Keep it off. Keep off from that. Mo base gwanja ngayikwake namatango umuntu oli nulikondo umuntu agwa ngase nginjo batavamura. Stop it completely. Mo base kwesaleli ngomuntu akure yawo hakinto bayigo. Mara abanalete kuita abantu. Lakini tebangana nintu abakusiyaba mababo to kuita nase nginjo siyasa. Let's keep off that. Aso wanje kwena mnava kusiba minto. Osoro. Ntomanye tenga nobu atumukisana. Kile mundu nametenga nobu atumusimamo. Mo base kwancha gunzi chiche kusiye ito kuita abantu ngagera murekero. Eguni nabera wakire ekura. Araitu ererende. Ojo aguni kuchikuita nabara wakire ekura arakulende. Okuno gwesa liyeta nokutwara manyinga okoboko atali maya. Manyinga tayo maya definitely lakini tali bijya gutwaranga abantu bane mbaite to montaga kwa banonjira umusacha. Njira teyo montaga umusacha so kuli miliyoni ndiliro. Njira teyo. Noko ganikwa naba kusibonzi pi. Tukana mangana gunizo. Ntina anchira kwa brand ambassador. Jogo savile abantu tutwara mulembe kusiyeto. Ntoba se kwanja gonzi. Ntoba se kwanja gunizum era de mechando kusiga. Ntoba se kwanja abantu babate brengere bitsiki pare de mechando kusiga. Kucho koranda analysis ya speech ya Simbarati after gunizum ya veire monta kule ebinta kwanete. Talibija na iwete statement yeli. Ndoba sokora cheche numbugi mabu umuntu. Nga umuntu okule igore yae. We can't do that. Ntoko kora bwego. Inga tokora cheche aso umuntu akwete kabisa toko tenga. Nga kamara kali kagule nse kagule. Miyamno sana bagusira chinga kicheni kusubscribe mkwa times. Miyamno sana wali mugu nsira. Yandra nsira ikana bungu nyara gusuka. Rore video yane subscribe. Kuranga niku ngakire simi ngakire nsemi jirende. Miyamno sana sawa saseni. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with, when you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sunflower Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sunflower Hotel, at the rooftop of Sunflower Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sunflower Hotel. Thank you.